azahabura isi akoresheje uruhabuzo. Uyu munsi ndifuza ko tuvuga ku bintu bya Gogi na Magogi, turifashisha biriya turasoma muri Ezekiyeli 3:8 kugeza 29, ibyahishuwe 27 kugeza 8. Ibyo ni kimwe mu bice bikomeye mu nyigisho z'ibihe bya nyuma, kandi bigahuzwa n'intambara n'amakimbirane y'isi. Reka nguhuze n'ibyo birivuga n'ibiri kuba muri ino minsi. Twumva ibintu by'ihangana ry'iburengerazuba n'iburasirazuba, abo kwa Putin na Jinping na Kim Jong n'abandi, harimo za Irani n'Abahinde, guhangana n'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Afurika ntaho ivugwa. Ibice byo hepfo isi tubona ko igizwe n'imigabane 5, ntaho bivugwa. Muri Atlantike twiyumvira iryo hangana ry'Abanyaziya n'Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika. Gogi na Magogi muri Bibiliya. Ezekiyeli 38:29. Gogi avuga nk'umuyobozi ukomeye uturuka mu gihugu cyitwa Magogi. Azateranya amahanga menshi: Mesheki, Tubali, Peresiya, Kushi, Puti, Gomeri, Togaruma, kugira ngo atere igihugu cy'Imana aricyo Isiraheli. Tubona ko aricyo gihugu cy'Imana. Iyo dusomye Bibiliya niko batubwira ko n'Imana n'ubundi n'iya Isiraheli n'iy'Abayisiraheli. Ibyashowe 27 kugeza 8. Nyuma y'imyaka 1000 Satani arekurwa, hanyuma ajyana amahanga yo ku mpera y'isi yitwa Gogi na Magogi gutera intambara ya nyuma yo ku rugaruka rw'abera by'abera. Bivuze imbaraga z'amahanga menshi zitazateranywa n'umwuka umwe w'ubugome ngo zirwanye ku Mana no ku byayo. Ibisobanuro mu buryo bw'amateka n'umwuka. Magogi bamwe bavuga ko ari abantu bo mu majyaruguru, Abanyasintes, Abanyarashiya cyangwa Abanyaturukiya bo hambere. Gogi si izina ry'umuntu gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'umuyobozi w'amahanga yishyize hamwe arwanya Imana mu buryo bw'umwuka. Gogi na Magogi bihagarariye umwuka w'isi uhuza ibihugu byinshi ku nyungu z'ubutunzi, intwaro n'ubutegetsi, kugira ngo birwanye ku by'Imana cyangwa ku bwigenge bw'abantu. Abanyaburayi rero, Bibiliya yanditswe n'Abaromani, yandikwa n'Abagiriki. Ibyo byose byari bivuye muri Afurika mu Misiri. Ariko iyo tubona impamvu nini cyane, impamvu ubona bavuga ibintu bya Turukiya, Abarusiya, bigaragara ko niba mubyibuka mu ntambara y'Abarabu, Abamedi n'Abaperesi, mu gihe cyo kwigarurira isi, bakoronije Abanyaburayi, batsinze Abanyaburayi baranabakoroniza. Iyo bavuga ubona ko bashingikiriza hano hantu, niyo mpamvu batinya ziriya alliance z'Abanyaburayi nako z'Abanyaziya, batinya ziriya alliance z'Abarabu. Yego, guhuza intambara z'ubu. Uyu munsi isi irimo kwinjira mu byiyumvo bya Gogi na Magogi mu buryo bubiri. Uburengerazuba aribwo US na NATO, Union Européenne, vs uburasirazuba Russia, China, Iran, BRICS, harimo guhanganira imbaraga z'ubukungu, intwaro z'ubutegetsi bw'isi. Ni ihuriro ry'amahanga menshi, buri ruhande ruvuga ko ari rwo ruri kurengera amahoro, ariko byose bikorwa no kurwanira ubutunzi, gaze, peteroli, imicungire y'isoko ry'isi. Intambara zo mu burasirazuba bwo hagati, Israel, Palestine, Iran n'abandi. Ezekiyeli avuga ko intambara ya Gogi na Magogi izaba ari igitero ku gihugu cya Israel. Sibyo? Ubu turabona Israel ihora mu ntambara zitagira iherezo, zihuza ibihugu byinshi by'Abayisilamu n'ubufatanye bw'amahanga akomeye. Impamvu y'umwuka. Amahanga yose arateranywa mu buryo bugaragara ku bibazo by'ubukungu, intwaro, ideoloji, ariko mu by'ukuri hari umwuka umwe behind the scene. Nk'uko Ezekiyeli abivuga, ndakurambura nkoresheje Magogi. Iyi ntambara atari iy'ibihugu gusa, ahubwo ni iy'umwuka urwanya Imana n'ubwigenge bw'abantu. Uyu mwuka se urwanya Imana n'ubwigenge bw'abantu gute? Iyo twishingikirije nyine kuri ibi bitabo bya Bibiliya, Korani, bino bitabo by'iyobokamana, Tora,
nyine bagaragaza ko ubwoko bw'Imana ari Isiraheli, kandi Abisiraheli bagaragaza ko ari n'Abayuda. Abayuda se baracyavuga hehe? Bari abazungu bavuye muri Amerika n'i Burayi nibo twita hari ahantu hafashwe ubutaka bufatana igihugu cya Palestina nicyo twita Isiraheli. Ibi byose ni ibintu dukwiye gusobanukirwa. Umugani w'Abakongo uragira ati abakongwe baravuga bati iyo inzovu ebyiri zirwanye ibyatsi nibyo bihasiga ubuzima. Ubu turimo kubona abashakabuhake b'ibihe byacu, ibihugu bikomeye barwana, ariko ibihugu bito n'abaturage basanzwe nibo babihomberamo. Inzara, intambara, guhunga no kubura amahoro. Ibi byose ni ibintu bihuzwa n'izi ntambara. Icyo bivuze ku bihe turimo. Izi ntambara ni igisobanuro cy'uko isi iri kwinjira mu murongo w'ubuhanuzi bwa Gogi na Magogi. Si intambara imwe gusa, ahubwo ni isoko rihuza amahanga yose ku nyungu zayo, hanyuma bikarangira bihuje imbaraga mu kurwanya icyo bise umwanzi umwe, kizaba ari Isiraheli cyangwa umutimanama w'abantu bashaka ukuri. Ku rwego rw'umwuka bivuze ko uburyo bw'isi bwose, politike, ubukungu, idini, burimo kwishyira hamwe ngo busenye ubuyobozi bw'umuntu n'Imana ye Imana ye y'imbere. Ibi bintu birasobanutse nta gushidikanya, birisobanuye. Murakoze.